Riuma igongona ria mathiko mauri urari ndereba wa mumbunge wa Likuyani Enoch Kibunguchy uria wakuire na njira ya kurathwo kiumia kihituku. Igongona riria ona thengia ya kwambiriria na njira ya uhoreru ricokire kugaruruka na gutuika kiwanja kia ngui thutha wa minista umwe wa kaunti ya Kakamega ukuru agikinyia na njirogi ciambiriria kurira iguru o tabura. Andu ana magitigwo na nguraro cia rithathi kuria ni hamwe na MCA wa wandi ya Kapomboi Benard Wanjala na aria angi makiigirira ndira cia nde kuhonokia mioyo yao. Aria magwikinyite igongona-ini riu kuria ni hamwe na Senator wa Bungoma Moses Wetangula makimenereria giko kiu na njira nene ritana ria wari munene wa borithi na mutongoria wa thitango cia muingi gwathana uthuthuria gutafanirio avitha uria urathukiiria muingi rithathi atari na kihariro. Katika mazishi ya Douglas mwenye ameuawa na majambazi kwa bunduki, the last thing we expected ni serikali kuja kulinda wale ambao wamekuja kupea heshima yao ya mwisho kwa Douglas. Badala ya hiyo, Kibunguchy amepoteza driver, sasa amepoteza bodyguard kwa sababu amepigwa risasi hata fanya kazi yake. Mulipuka amekuja hapa kama MCA wetu, one of our most dependable MCAs. Ametoka hapa analia, risasi iko kwa mguu. Sisi ni wapenda amani, and we expect nothing less from the government to protect innocent wananchi. Aria maguraririo makiguthukia thibitari-ini ya mundu kiumbe ya Kiminini Cottage na thibitari ya Mlima Elgon mwena wa Kitale kuria marathie na mbere na kwamukira urigitani. Kiumia kihituku ndereba wa Kibunguchy ni oragirwo na njira ya kuhurwo rithathi nja ya kirabu kimwe gicigo-ini kia umbunge gia Soy kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria mumbunge wa Kibunguchy augite muturire wake uri hatikaini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Maina Kihumo.